Abibyo kwerinda batungira amakuru ga Zubair Wenge omutura w'icyaro cya Seri ya Nyakabirizi omutabona kanso ya Kitagata omurushema kwayina abana abakusibana bakingiri no munju batyo nuko bitamwe nkito kwikayo bakashanga abana babishye umushanju Ninsima na Zitali ho myaka 10 Gumoshabe Mariam ho myaka 10 Ambire Fatima ho myaka mushanju Aminda Jessica ho myaka 5 hamwe n'abandi abarukurwa muri district zitarukushana umuntu ye aho yatire nemba hozo kwandikaho ati akabashoborera ngo nabashomese dini yo busiramu umuntu yagira ngo atwire nakora ati ngo kusomesa dini yo abana abina kwasire kusomesa tuya tutandika n'abana mwenda ngatwine ho muna mutune musanzu hati babiri bagendera bazire bakabatwara kandi nawe kabintu abakusanya imyanya nibinji munongo nibinji konka nkuko nabasobora nyowe kiryo musobozi ubwanje nimbagenta hatabana ninkibasaba ogu akahandika company mu mazina ga Imam and Director Darul Ulum Markaz Fawz Limited ekoreka kwigenderwa cyayo no kuyamba bataruko ebasa tinko batina mu batataga n'imurunga ko bo bari yamurumo gwabo bashikire bahurira kugiye kibetaga kwetegereza mbiza uko urugiro rwire cyo kurebera hatumye wendi umukozi wa Allah kusomesa dini tinkusomesa mfune muhati isomesa mfune mu miso ga Allah akireba ndi umukozi wa Allah risone n'ibya Allah so hataba bambiza hatumye kandi tinkureba ngo babize kutataga n'ibya Allah nimba ndeba no bari ya cyabo kumara kufune kitufu nibadira tinkushireba mukuntataga Shaluwa na gasho mukazuwe kandi owashangwa kushomesa nawe dini cyashangwa ngo akaheze kibina cya mushanju cyonka ati yashomeraho edino wabo yagaruka yazo mu ihangari ya Rwanda aho yamazire imyaka 2 Hafidhati Qur'an shomera Qur'an yani kitabo cya Allah cy'Imana Kujishomera nke shomera mukana na Rwanda Zebidi mwijuke horiyo murambuzo amashomero gashema ebiti yikiriza nabyo ati nuko kushobora emitendera yabo abine kushomesa nk'umuntu w'umukazi kandi ashomera cyamushaka cya kandi nashomesa bicurunga mbeno umuntu w'icyamushaka takofe no kushomesa kandi ashomesa uruganda n'uruharabu byonka ibintu byonka kandi ibindi bibiri umukarishona mu Uganda tubikurikiza setting the education standards uruganda n'uruharabu kandi we mukuru w'entebe yo kubanza habwe cyare Kirores Ntegana yashoborera ngo nawe byazubaye ubwenge okushomesa abane dineji bikabashobera kare n'umuzarwa wakazarwa konka mwene bashomesa abana bitashire abasomesa by'idini bitari bya government information from whistleblowers that in this village there were children who were being kept in one house for a very long time. For over 6 months they have been here. They don't know what they have been studying. So we had to come in and we found 7 children. So we are proceeding with them at the station for further investigations. So for more information, the PRO will brief you. Thank you. Aba obwahati nibari umurundu gumwe gonko mu izoba shaha mwenda zo mwebazyo kandi bwanyuma yo kwatwa batwarwa ha police kwenda kucondozubwa kandi nabana batwarwa ha police kwenda ngo abazire babo bije bashanjeho bagaruma kagabo gasha kwa Gerard Tugume abo Sky TV ya Genshonga